Pozdrav narode, evo nas na YouTube kanalu, bre. Inače, da mi ukazati kako napraviti da se registrujete na Sarmu i kako napraviti ACC, svoj lični ACC i kako poslući server. Server će vam bude u opisu linka, ako ne zaboravim. Ja nemam moguće da zaboravim, iskreno. Zato ću ja otvaram. I sad kucamo, sad ću vidimo, ajmo, za poruku neću. I evo, kad ste to uradili, napravili taj mikiz. Ja sam napravio tako, ovdje vam je lozinka, da znate, odmah ovdje, to piše odmah o, z, i, n, k, a. Evo, v, o, z, i, n, k, a. To je lozinka. Da znate, ovdje kucate email, ovdje je nickname kako se zvati. To se upisnete ovdje register, ovdje, ovo. Inače, da, kod mene taj nicak postoji, zato ovaj link vam bude u deskripciji. Taj link je u deskripciji, odmah, znate. I da malo moram spustiti to link. Malo ćemo ovdje gore, to je to. Možda bi mogli ovo ovako, sad mi se ključimo ovo sranje. Znači, kad ću početi. Sad mi se vidi ništa. Ajde, stavimo. Sad ovdje kucate odmah XD. Zadnjem to je. Sad samo sačekamo malo. Mora. A ja se zapravo stopiram dok se ovo čite. Ja nadam da će brzo, sporo, pitaj Boga. Ali sad će vidimo. Brate, 2 minuta snimali. Znači ovo je najbolje. Sad mi je najbolje vreme za snimanje. Ono zato što inače uglavnom ne mogu da snimam preko dana. Moji su kuće sad spavaju zato sam tih. Zapuno pocrkali. Šalim se. Ulazim na scenu, sada rime hvatam, baka pa se ulazi, pa me nabaca. Slušaj sada šta ti priča, brate, on je reper voli, shvati to. Svi znaju da Mike MC je sada tu došao, zato na scenu uzbunuje podigao, evo nas, uči ga tako brzo. Sedite ovako, uvajte sliku normalno i da par puta ga refrešite odmah. Znate, evo vam edit. Dobro, šir. Dobro, ruke moram direkt, ruke mi je to ovdje. A to će sve da bude u deskripciji, bravo. Na Balkanu. I sad ovdje kucate login i pošli login kuljena. Izvinite ljudi zbog ovoga, ali ženski ću ti nalog, to nije za mene. To nije za mene. Ja sam mušku bre na sceni, upadam, rime sada bacam, koji gleda neka dođe da hasa. Neka svako zna da na sceni ulazim, tu sam ja. Svako neka rime baca sada, dobro neka zna. Ovdje čaša šolje stoji i nož odmah tu, dobro došao je. Zašto? Pa zato što ga držim za sebe, ne može, ko znam neko na vrata može da uđe. Mate. Evo sad koji nickname da stavim, jebim. Ovako, sad ovako, kucate vaš nickname, je čak 2. Lozinku kucate, neću vam kažu koje.
zato se nije priškrabo, ovdje imaju čak i 2 Minecraft matička kompa, razumete? I to je to što se tiče review za blokirati šance. A sada da li može izaći? Da, ne izaći. Niste vidjeli šifru počekavali u materijalne stvari. Sada je kucam Šaki 2, pisnem play. Bom, ljudi na Balkanu se vratu. I sad čekamo play. Mislim vidjeli kad ga očitam, inače ovaj video je sad samo logovanje, znači sljedeći video počinjemo da igramo. Bam. Znači, sad ću vam pokazam da radi, da vidite to sve da radi, normalno, bla 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 bla. Inače, kad stignete do 20. gledala, igru sam ovih javna, samo što sam presto sranjen i malo, ajde, zbog vas. Znači, zbog vas ću opet da igram, da dobijem te lajkove, share, sub i ta sranja, bre. Bam, 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 bam. Brate, ajde, ne. Mora čekam da učita, ljudi. Mora čekam učita, inače. Evo ga. Do you to open the link you copy can. Idemo na multiplayer, daćemo sliku. Čerpnemo refresh. I da, ako vam neće, uvijek opnite taj refresh jebeni. Znači ovdje kod idete Q, crta, lozinku. Ja sam stopirao zato što nije bitna moja lozinka, iskreno. Utrti Q, sky, block. Ovdje idete Q, isto, Q. Dobro, kod meni je Q, kod vas će bude T, izvinite. Kod vas je T, kod meni je Q samo. Ja sam tu zamenio, idete u, to ćemo posle pokažem kakve su moje opcije, crta, is. I evo ga. Ovdje imate kravu na kojoj piše čuvaj me i pazi, čak i 2. Jeboju ja mater, što te bre pazim. Evo, vidite da to se radi, ja sam ovaj rečus. Evo, vidite, sad vidite, bez frke, lagano, kidam. I to, brat, vidite, ovako, čekajte, lagano, radi. Ovdje imate neke stvarčice, to ćemo sljedeći epizod da radimo. Sad samo da vam pokažem da vidite vi opet da radimo. Da rodi. Jep, da radi, evo ga crafting table, tako, ovako, tako. Opa, radi, evo ga, radi to sve. Pozdrav za Zip Zep Zup, pozdrav za Reforman, pozdrav za Erazor 22. Ima još nekog? Nema. I to je to što se tiče ove epizode, da stavite like, share, sub. I vidimo se u sljedećoj epizodi.